Dragi prijatelji, danas govorimo o tajni zdravlja i mladosti. Kako ih zadržati ili vratiti? U Aikidu sam 37 godina i osnovno što bih vam rekla o njemu je Aikido je samo 10% kako povrediti nekog. Ostalih 90% je kako izlečiti nekog ili samog sebe. I onih prvih 10% je samo u funkciji onih preostalih 90%. Jer gledajući šta radite partneru u sali, gledate sebe u ogledalu. Prepoznajete svoj bol i kako ga prevazići. Jer ono ai u reči Aikido označava da smo svi jedno, da svi živimo pod istim krovom. Označava harmoniju i ljubav. Ako se malo bolje zagledate, vidjet ćete da i naše A, prvo slovo azbuke, vrlo liči na to. Zaboravili smo suštinu življenja. Jer kako možeš ti biti dobro ako deo tebe pati? Jer svi smo deo iste celine. Ako nas boli mali prst na nozi, taj bol osjeća i glava. Na neki način celo telo pati. Aikido vas uči kako da nikad ne povredite čoveka ako je to ikako moguće. Ni bližnjeg, ni daljnjeg. Time ni samog sebe. Naravno da smo samo ljudi i da ovde treniramo kako postići to. I često do vrha ima još poprilično da se tabana. Učimo kako neprijatelja, ako je ikako moguće, pretvoriti u prijatelja. Ako baš nikako ne, ostaviti mu prostor da se zapita i promeni svoj napadački um. Mi mu pomažemo u tome, kao i samima sebi, da se ne okrenemo gnevu u sebi, koji opet sam po sebi razboljeva. Ili, kao što bi jedan od učitelja rekao, to da si ljut na nekog, to je kao da si popio otrov i očekuješ da onaj drugi padne mrtav od njega. S druge strane, uzevši, loše je lako izazvati. Pomozi čoveku da osvesti ono dobro u sebi, jer svi ga imamo. U nekom od narednih videa ću se vratiti na to zašto je još uvek trenutno lakše izazvati loše u čoveku. Ali i to se već menja. Što više nas osvesti to, lakše će se i oblak kolektivne svesti sa opštim uverenjima nad nama promeniti. Naš učitelj Sensei Yoshigasaki često kaže: nemojte čak ni u sali svaki put baciti čoveka, jer može da vam uđe u naviku. A da li ste spremni da živite sa tim da ste ubili ili obogaljili nekog? Čak i da ste potpuno u pravu. I on je kriv. Dodao bi, ja nemam katanu u kući, japanski mač. Ako bi provalnik i ušao, ja ne bih upotrebio na njemu. A da njemu dajem u ruke, ne želim. I šta je još Aikido? I kako mi to tajnu zdravlja i mladosti znamo? Sad sledi digresija kroz još jednu priču. Neizmišljena priča za danas ide ovako. Pre dosta godina u Kazahstanu platili su najzdravije, najmlađe, u punoj snazi sportiste za jedan eksperiment za svemirske letove. Sastojao se u tome da ti mladi ljudi ne rade baš ništa. Da leže, ne hodaju, ne ustaju, da umire sve svoje funkcije, da sve svoje sprave stave na minimum, da neko drugi žvaće za njih, neko drugi im briše guzu, da ne mrdaju čak ni trepalicama. Na zemlji simulirali su se uslovi u zatvorenom malom sistemu boravka negde daleko u svemiru. Svi koji iole znaju o zakonima telesnog znali su: doći će do distrofije, mišići će izgubiti svoje svojstva i uvenuti. To je bilo nešto očekivano, ali šta se desilo što niko nije očekivao? U veoma kratkom vremenskom periodu dobili su od najsnažnijeg dela populacije bolesne starce. Totalno. I šta sad? Trebalo je naći način kako okrenuti sat unazad, vratiti ih u prvobitno stanje. Počeli su eksperimenti. Šta se sve može izvesti, ali isključivo samo sa tim istim telom. Nema lekova, nema biljaka ili životinja, nema kristala. U prevodu nema ničega van nas, samo mi i naše prevozno sredstvo, naše telo. Tamo negde u svemiru. Naravno,
tu je Jung, ali ćemo o njegovoj ulozi u nekom narednom videu. Ovdje govorimo o najfizičkijem delu nas, jer da nismo trebali taj deo da istražimo, ostali bismo duhovi, tamo negdje gore, i ne bismo se ni bavili materijalnim. Istražimo odakle i taj naš materijalni deo. Na čelu doktorskog tima bila je lekar Larisa Fotina, kardiolog. Posle mnogo izvršenih proba i eksperimenata došlo se do tajne zdravlja i mladosti. Ona glasi: svaki dan, svaki zglob, u svaki položaj. Znači, potpuno isto što mi radimo u Aikidu. Otkrilo se da to potpuno osnažuje organizam, pobuđuje potrebne hormone da se u ekstremno kratkom roku organizam podmlađuje i postaje zdrav. I vratili su ih u prvobitno stanje. Happy end! E sad, mi to u Aikidu znamo. Kad običan čovjek koristi ovaj zglob drugačije nego ovako? Jede supu ili se češlja? Mi u Aikidu dovodimo svakodnevno sve zglobove u sve moguće i nemoguće položaje. Kad koristite ovaj ručni zglob ovako? Ili ovako? Ili ovako? Ili ovako? Ili ovako? Mi radimo poluge jedni drugim u sali na zglobovima, ali ne ulazeći u bol, kako se to najčešće radi u mnogim borilačkim veštinama, već idemo do granice bola, toliko da se odbrambeni sistemi tela probude i počnu da se luče odgovarajući hormoni. Oni koji nas leče i podmlađuju. Čovjek je stigao kao kompletan paket alata sa ugrađenim svim lekovima za samoisceljenje. Sakriveni su na najočiglednijem mestu, u nama samima. Ova savršena mašina nije napravljena za teretane, dopinge i slično. Sve već sadrži. Dizanjem tegova možete utrenirati mišić, zglobove nikako. Njima je potpuno drugačije opterećenje, a u njima je tajna. Naš učitelj bi rekao: nemoj da ideš u teretanu, nacepaj nekom drva, pokosi mu travu, tako će se i mišići i zglobovi razvijati paralelno, u svim smerovima, sasvim prirodno, a učinit ćete nešto lepo i korisno i za drugi. Ili, ako baš nećete da trenirate Aikido, radite calisthenics, workout, ako baš želite taj fizički blistajući zategnuti izgled. Tu ne možete da se povredite, jer radite samo sa svojom težinom. Kaže mi jedan: ja ne mogu ni jedan zgib da uradim, a u teretani mogu da dignem iha. U tome jeste štos. Kad radite samo sa svojom težinom umjesto tegova, telo vas ne pušta dalje dok niste utrenirali dovoljno i zglobove i mišići. Sa velikim težinama to nije moguće. A i kretanje je jednolinijsko pri dizanju tegova, što opet odstupa od one naše priče: svaki zglob, svaki dan, u svaki položaj. S druge strane, ova savršena mašina je napravljena za kretanje. Kretanje podmazuje i održavaju životne funkcije na visokom nivou. Mi nismo predviđeni za gledanje televizije, sedenje pred računarom, štrikanje ili heklanje. Dizajnirani smo za kretanje. U svakom obliku. To svi eksperimenti pokazuju, a i naš zdrav razum nam to govori. Osim visoke temperature, skoro da i nema bolesti u kojoj ne biste trebali da se krećete. Čak i tad mirovanje samo najkraće moguće. Čak i ako ležite, možete da pomerate stopala, šake, vrat. I tu ima divnih vežbi. Mi ih zovemo vežbe zdravlja. I tako. Vežbajte svaki dan, da stavite svaki zglob u svaki položaj, ali svaki dan. Kontinuitet je veoma bitan. Nežno i s ljubavlju prema sebi i svom bližnjem i daljnjem. I rezultati su tu. Strpljivo su čekali na vas. Srećno!